aw dunadi mais kinyanga sawa amma kinyanga sawa bo kinni se tani inshallah ko wori bismillah wa iz beren zimma qala ibrahim gati isir rabbi ngama ij'al hadha albalada annaka debenya aminan awa debe duntenga basna ibrahim qisan kunni dangani iku wasona tikun hurumin taganunga alkaba bi kuma ikun are munyi na'am to munyi banga ne ibrahim yimi kallen gone an bason di serebe adu allah na ganyi kunda anda sori an ganta kilin kamba o kimun yana buhunde hakarante gande awtu mene awsa gando halle kin daiman aw ibrahim dum amma kampin gon makan gonda odanya debe dun tengya wajna bune adi allah anninge ibrahim allah tunni adil limun ummati boynunga kama innahum adilna kathiran ka wasregabe ya wadilli surumade ba ibrahim borin bintu abu no ko ya gasarana ko babil iya ka ngonni borin kananunga yani borin ngumwa awatu kinyina buguno bismillah faman yemme be ingaringe badu allah banyaun kama sogorundi kellemme minni kenni nyugoya ngallemme be agarin kuda nanya hillaka bane anga allah anya ni qafrana rahim anya ni hinna kirani amatu nanti allah nta hillaka pe ya hana bismillah rabbana ya kama inniya ibrahim ange hayiga taagundini billin kore nyugoya ti waralla qaya ke mega hedi sorayde kinni makaya kore wiide ko wondere la waran kombenni al-muharram kengani komben hormandeya ya kama yuqimu salata kuri annajamni niri ko sawina sallen dumandi faj'al af'idatan anna sundumiya sirunga tahawiken sundumi gamile kaza aw idibikeya warzuqhum أني ورجنا من الثمرات اللي يترموا أو سيني مكان ويشكرون إلى أني منقوب هكذا ابن عباس دي ابن إبراهيم قام تني أن سرون صندمين ينجي دكتيا أتبسون يقن كاهري وإسلامي والناس لكن من الناس كبر سرون يقول كبرنا أقن ينقم به أو إسلامي kunyana kan mogonu bilisu aduna kallenna ha ara la ran kallenna ha kahiri ga nan maka kanu aywa hiji wakatin ke tiretin ke amma sai gono yan kallen ke bana yakin bani ngambale kimbaka wono kimbaka ntano alka wono ntano kahiri ko warnda gani ibrahim adwa wunja min tin alayhi salatu wasalam ala ho mundu allah ma tananya makan konda ara sunyada agar ho mundu allah ma atana ni da ara sunyada ara ho nun yada amma mundu yimi ibrahim alayhi salatu wasalam oti ken khusru mai هاجرني عقيا كي أهور يغري سارت وكنتم بارين هاجري سارت رأيتم بارك كني إكني إبراهيم وكذا تمبارك هايغا ساري إسماعيل كمان يغري كسوق بس إكما ساري يوتي وكذا سابورا رامندو الله مغا الله نا إبوغي يغنوري aha bay na sabunya igara golli srebe nya igana lemme ngara ma iwo sugunu imma ni misadi donc ana bugu ya ga ngure ken sure mariya anna mu ni misadi anya ga wanya ga ndera donc araw tigan kan ba ya sabura Allah da wahanya ibrahim an tado ken diga bakar diga makka ko sure sabunya wo biran ko aro kelli asetai ibrahim hajar ar lemme kayme bira ko ngam ñawno awa andi bu ñu do ke faru nga satu hono niya yo arjanna e kampalena de bu sham nan di makka alkaba hayn ko be zamzam no ko kinda ni makka wono alkaba bana wono hembal ho won tan jintan o seren tan harban tan ibrahim gara wuce mi no wa
ati warni wakati be kini Allah ma kan tinni donc ya aren faida bate anda no to kammo seren tayre tidi hata liman tayre ho tayre ibrahim tak mani halle to kuma do Allah ya mare bate lagaro ati ma Allah anti kundunga karaken jabati ya ho Allah anti kundunga donc Allah kuma sire Allah wangu mun sahaba na saura ati Allah ga tukundunga an saunten ngai Allah antare oyebe an falle donc yagana sire awo seren de mana Allah pinga le sire mo seren de mana Allah pinga wa ibrahim ga mo sahaba kende mo asri le surun kita ar yagana surun kita le sawura aro khifan an aro ga ben tabani aya kunda dema i Allah pinga are munda dema Allah pinga asage ibrahim digande insa are kitengu to kamundi ku duwawun bi Allah hay mana isagando da ara ku duwawun yake mun fakatinya aha i meda aro dibenda aro tawranda an ku duwawun ko Allah rasu ko man dan jabi so antani ude ga Allah ko musure ana likin sakai akin diga ito ko modi ara sumalle bana to ma atamro ara sumalle bana ji wajinye me ya arke daqu adu lemme ya arkinya aw sigene safa kamma bidege awa kammu payni yalli ina sere wari minta sere walli aw sigene marwa kamma aw tatum payni yalli ina sere wari inta sere walli aywa kem mo bana ni arken diganan saganya gidu kudo me na tanyeru amma sere wari kinya sawuni angana diga heji mangana umranya amunun tenga maga igonda manyugo ani annake dabare yani ana simman de oti hejum batiye asuni hakre yang kande ko tayi wodangi alla ko me yugo nyere ya garemi ni adiren tukuna ane mo hike min laslinu kunye nugru samyan kamba kinno qullate safado marwa na honne ana kuna kilobane honne nugru samyan sabuda ya gare ara tanyerunya kedo kenaga gidege agilo mo hakran de watu waya sisa kompu na ata sigindeni ni jemunai kesu ka modalin ko lamu do kamundi na siman diga Allah be gara ken ko ta dangin nan lengi ki don ken Allah arahon su da ni diga sai ke yimin kinga bil Allah subhanahu wa ta'ala adoro tunga wondi malika jibril bo zamzam garke won ko be awon misre kirino adi campagne na ken ko chomi jike buguno ya ade ke yaran sagai ayanka aw kona tambange lay awoti ni kahuma me baska juma kona ngoyo akel la ngo jinye anta munda andiga zummi bi ma'ana kahuma me akuna jinsi halemawo akuna tambange lay Allah faran wati sallallahu alaihi wasallam تعرنا هن إسماعيل ماي لو تركت زمزم لكانت عينا معينا أغنى جيكت تقنو أنغمي أغمي تنبغي اللوني تو والله أينيانا جيورون تنغا أما يسكي قريب nka kenda gormai tan to ken tambange di ato ken tambange di amma diga no ko nka makaba awak tesunu antan ngamini ngantanya bene ucen dalla kamman mesine maungina girenga kasunde maga nganta kawal lengi na odu sisaya makata hijum laga nyime barku hakka be ga way milieu hakku barku nyo bakay gisu go minni makam misiredi ajuma bakanu madina misiredi gisu go minna ajuma bakanu ujanno himbe wonu sande gam bakay sere ma ban haka bane ray Allah ko ngod narde keji Allah sallallahu ati zamzam lima shurba la ati keji an na min himbe sabara ta kan soro donc ji barka denga ne ji hi kon de Allah sallallahu alaihi wasallam an na min himbe sabara ta kan soro atu indengo
kurain kama serebe ganai no anga wa minni an jimbi aran ga de bi awasro serebe nugo kana jimin daga nganda min ayin ta jinga wodini kunga inda min anti baki mo ni jawab nguji barkan da yene zamzam lima shurba da ana min himbe da Allah sallallahu alaihi wa sallam jawab ila wucina kin modi lemme kedi ma majruham go danginiya kun arabu qabla qasim go baka yaman wala sham idako iya ga wajinga ya areke ma eti ginda ngo dugeno da ona yang gaire ajiba sintari ngo wallahi ni qi hata lemma yamba ni limme nyawe en qashat aywa aga takanda jigani de nya honin jinga idi basintari ngo wa munda anno takiradi bukati ngo hana ma wan takirno okatini wati basintari ijum ken kama bo ida haren ke isrunga iri wa gullaka nyani ndaba gun nyani ku yaserentan daban tasurno gunne halle wa ismaila horo kunyoro men na arabu kannen to do kunya bade kembale ibru nu nyani israilin kunyani woni be yahudiyan kanne wo kunya woni da arabu kannen to do kuya bade alla ga nahimbe illa muruzan ara sabu ngorni dan ko ke ismail alla faran ngorni bugu ke yadi habu tabido man me bido mena asabuli ke mo wadi ara yagare nyari uji ila krosi ama fati ama ga fati wakati ke biya na gamu da ana kin modi ma ke ko amayya da salata ne Ismail sallallahu alaihi wasallam habe kira mundu iya kake ma ti wonni bugu tumbarege adire me ati wo duguna de me sharti ndara ma yanga ari bodu dai ati duguna sharti ari agari ada kam nora kangari ara yino ati yalli akinaga ta diga adiya kanyi onda diga togi o ga famu ke mo adiga kanyi ya ari kiro mo konni gabendi o konni tambiyo mo ya ho onto maga wanda gamundi awa ho amma har jigini mu kenga amma ta bismillah mo konni gabe dro atanda da nga konni ratu yo gore ni go wahle tani kumbala kenyilla yo gore ndi kunu ko sarti yana kamana ndi amma tawo amma yanga asage diga akina gari aram gon kara yo gore ni gore akunda o kenda yin amma kara yo gore ndi akina di atinga taron wotimen ni gore wotimen gore de wa wotimen li de amon so ren balle yo gore ni walli akunda bo ajinna tiyanna kumbala kenyilla tan darna kanda tarakenya kanna jo atingi hawani ki woy ngi hawati ni ngi o kebya ndangara ala kinda tinangara ari tatana ken kana yakundu tasigani ngari ara yagare be nyama kendi kinda qatin kine na tamurun kine na jinkine hoygin no kuma makama yukama kinno kuma ara asit hondiga ari iyon kolan yankandiro non bangina ara jinkine ari iyon kolan yanki ni tanum yanka kuma ara sar tama yanka anda yankana ara jinkine ari iyon kolan yanki ni to sit hon kama ni tanum yanki ara tamaron kine na khatin kine ara duwa nya ya na mini na kutin kine sagumunti ara kunya kine no ginda gara hotona kine kin sumi sorno maka da gara kube kine an gana tamse bani mara maka yan sorno an ata mo lasiri bani tutu maka yan sorno ba para duwa ya kuni ginda gara hotona kine yan yi duwa ngina di kana ngina kemo goni atan kine ganda da nga kunna da tingita ne ko balla kan to baten a gari
ala ma ku ton ka daga ne ba tin pa wani yake wani tin nan ke maranin baka to ne an gina mani yada bo kire kallon ko ni amma kisra ko yenya bo himbe ga ma ala basu tai sire an ko himbe ka sira rani ku ya arsirin ne himbe ka renga o mukundi aw ka sundarno anta mo on ko ne yana mo kundu es koti mande sire ko himbe be la ko mo to ango mo we angro Allah rigan tay angaran ta diga ngam mo ngol won handay ya aran selen dugu diga ya fede mba bonsoir na lu pesa nga sekisa dante mwana oui on dawo ko bismillah ربنا يا كما إنك أنك الله تعلم ما أنك مهندو أغاكم قندنا أمهندو أغاكم بانغاني وما من شيء أما يقول له وسويا أغا مجندوا ما أغا كمندوا أغا ما من شيء أما يقول له وسويا يخفى كينغا مقو الله تعالى أغا مجندي ما أغا كمندي الحمد لله في غير مولد الله كبير وحبا إسماعيل أجر إسماعيل كنينجيا على الكبر كفين قصيرها على كبير معنى إما نجوا أنا كامل إنه إسماعيل تنمو تنقبل كبو برك الله وإسحاق يجي الله ده الله ده إسحاق كنينجا أو أنا كامل نانين كفين قصيرها كنينجا سارنا كنا ياو كمي عدد سنة تمدهلو إن ربي نجي كمان لا سمع الدعاء كني دعاء مكاننا ربي إسماعيل ده إسحاق كون قصة فانكو أمي سوري ngadi وكذا ربنا بيا كم إسماعيل قصة إسحاق هون في إسحاق ينقص إسماعيل على قولي بسم الله ربي الراجح إسماعيل قصة كم نجي تانتا يا كما اجعلني أيوة غنيا غنا نينجيا سلين أو سلين سكنداني أدو منداني أدو منزور أد أن اللي منغني بسنا آيان ده هو بلي دلا نندي أرمو أو هو بكادي كين سلطان الإسلامي ده كي صابر الدين كان كأن تكني كاهريا بقولي كي تعدب مع الله سبحانه وتعالى أجوكو غنكا أوكا أكفالله ko duwaw nyangi Allah ho su jabine me duwaw nyanga na jukku ganga o kafalle himbe gani mo halinga donc ma ke mundu Allah ma comme na dikahir lo arjanna ma ke mundu Allah ma kurse Allah tun Allah sembendi anni sahandi anda wukininga me kurse maka duwaw nya arnin sagaji awa honnan kai ma ke duwaw nya honda Allah kai na ma ke duwaw nya Allah sembendi anna wukininga anni sahandi na'am Allah rahunya himbe ga cikin بسم الله ربنا يا كما وتقبل دعائي أن دعاء اللقاء ربنا يا كما اغفر لي أن غفر دغني أرين سرن في الدغاني أرمو من دغاني وذنبي يقوم الحساب وكرس دنگا سواد الله كودنga وكيد كيدو صبر همنو غتي ابن عليه الصلاه والسلام احاوا يمي مهدي يغون تقو azariya donc kun wadda lengini atiki aya adi azar ne a hawat kuna yayi basana ati yayin indan arin sarnin filida donc kuma ko ni himinun gaji azar ne a hawat kuna yayi donc kin sabatin tenni kun da lengina atiki ya wala wai da mu hilwari kun da hawaii men wanda ai a hawa tuna ne an ya hohoi an gana hohoi ya ba su dali muhimmin gwani ta hawa tuna ne kun yi dalilin wani na kiya ba su yi an na gama ne asara nun fili a duwan ya kunda sai ke kun tukun dinga ko kun yi dalilin na kiya بسم الله وللمؤمنين أن قفر مؤمنا دعاني وتنبي وقوسين دين وصوتني كذا إبراهيم عليه السلام أرنج دواو سسوغان إسلامية مؤمنين ملكي كدواو أنت قوكدي كدواو أنا هنكتنا دواو نبغاني تاوسرنا أنانيا خليل الله أجمع بغاني نندره سرنا
Allah na saga no rona mugo donc na duwa nya islami dangi tonda sunna nyani na duwa nya islami rin tonda sunna nyani tiya hayna na duwa nya hodangi tonda arna yahimga na duwa nya horin tonda arna yahimga asuni sunna nyani sarna ka to duwa ni kurin wallahi ni duwa wadina honsu ka humande honsu ربنا وتقبل دعائي كما نقول أنا دعوني أنا دعو أنت الله ندعو لك ولا كن فليستجيبوا لي ولا خونرا أو يكين أنا دعوني واد الله نجعل عني دعوني جاد أنا هون لكن الشرط دعوني دعوني هلي أن دعوني أنت الله ندعو كريجا الله ندعو جاد لكن قد درانكو نكهو دعونا kini duwawu dukuni goy kini duwawu aywa ajabi mo tay ni wasati na duwawu ya kunwa anga tla anko mwani anga tla ndo sa Allah nya Allah duwawu kiriga anin duwawu jabi ne ngana kona gahay Allah ko musulman mu kina duwawu ni kina ya to gadi bismillah ولا تحسبن الله يا رسول الله يانجن ما الله تعالى كي غافلا تقول داناي من دي او تقول انهم يعمل الظالمون كافرون وكم قول ما كان سمد انما كافرون دغندني كتا كوتايا نغلونغا بروبوتو كم كوتاما يعني لا غرا كوتانغني اندر الله فارنغا دي ara ko Allah farenda ma muradin mani yumatun na Allah faren butamura kin gongonde qoray to ngana suka mondenda har gida ga yankan maka ka hirniyar kin kota tun wanda na oyi meti ti haƙe na dalla riga kuma kai kudiya kun bakin goni Allah an ta to kan mini qat'an ta to kan tun wanda sire Rasulullah موتئنا azik la rakwatanga aywa ikin mundun nari iyon kwalanun murgindin ni kata kamunga inda ya kun sagandini kata duya kebrenga isondumun hawa duron ni ho ondari kanin balle la rakwata iri mo kompai sida qarandin mo mo nyene ke ya kan woddo sene kamuni